पाउजेदी यंफम ओइबा मरोइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी खोइरंबन इमा कैथेल फेब्रुआरी 15 हांगदौरे कोविड-19 लाइचत नंबरम ओइदुना मतम सांगना खोइरंबन इमा कैथेल सिंह हांगबा यातना लाखिबा अदु लाक्रिबा फेब्रुआरी 15 महौसागुम आंगदुना परफम फंबा हौरगनी आइरे कोविड-19 लाइचत संदोरक्तुना ममांग चाहिगे मार्च अरोइबा चयुलदगी खोइरंबन इमा कैथेल अहुम फंबदा अथिंगबा थमदुना लाखिबने अमरोमदा कैथेल फंबा थिंगलिंग मनुंग कैथेल अहुम असे सेमजिन साजनबगी थबक लेंगाकना निंगथिना सथरकपने पनबा याबदी लेबाक सिनबा थुंगना लॉकडाउन तौद्रिंगैगी ममांगदगी मणिपुरगी इमा कैथेल सिंह थिंगे मतम सांगना लेपुरुपा मतुक लाक्लिपा फाइरेनगी मरीनी पानबा फेब्रुआरी 15 कैथेल सिंह हांगबदा लेंगाकना अयाबा पीरे हाइना खोइरंबन नुपी कैथेल सिनफम अमसुंग सक्तम कनबा लुपगी प्रेसिडेंट थौदाम शांतिना सांगाई एक्सप्रेस दा फोंदोकलदुना मसिगिदमक हौजिक कैथेल संगसिंग सिट सेंगबगी थबक जाथरी हाइबा वाफम थमलखे थौदाम शांतिना हाई ममांग चाहिगी मार्च थागी अरुइबा चयुनदगी मणिपुरदसु कोविड-19 लाइचत संदोरकपदगी मणिपुर गवर्नमेंट सेक्शन थौरांग लौखटपा ओइना लॉकडाउन अमसुंग कर्फ्यू थमदुना लाखिबने मणिपुर गवर्नमेंट असिबु चलुसिंगलिबा चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बेरेनगा खोइरंबन नुपी कैथेल सिनफम अमसुंग सक्तम कनबा लुपका कहर कन हन्न उनदुना कैथेल हांगदोकपगी पतांगदा वरी सानाबा लैख्रे हाइबा वफम थमलखे हौजिक मणिपुरदसु कोविड लाइचत असी पुंफा फरे आइबमक नत्रबसु खराब सा फरकलबनि मतम सांगना थिंगदुना लाक्लबा कैथेल सिंह हांगना थबक लौखलकपनि हाइके मतम सांगना थिंगदुना लाकपना खोइरंबन कैथेल पोफन फंबिसिंगी इमुंगसिंगी सेनमिटलोंदा फिभम साथिना सोक्सिनबदगे खमतेंगना अवापा मायुकनरिबने नागालमरोमदा नागालैंडगी गारीदा हापतुना पुसिलखिबा यामलबा हुई सेनापति यौरकपदा मांखरे ngasi ayuk pung 10 rom tabada Nagaland romdagi DI data number NL07A9858 da hablaga purakiba yamlaba hui senapati yorokpada mafam khangdana mangkhre press la fangba pawgi source amagi matung innadi haiba DI gari aduda Nagaland dagi pusalakiba yamlaba huijing adu maugi ILV get landona Imphal romda pusinkhre haibagi paw ama Dog Protection Society DPS Manipur da pirakhe पाव अदु फंगबदगी DPS मणिपुर की वॉलंटियर सिंह चंगचिंदुना गाड़ी अदु फाननब सेनदुना लैरिंगैदा सेनापति पुलिस न कोइतान तानबदगी सेनापति की जगह अमत मफम खंगदना मांखरे यामलब हुइसिंग अदु कारी गिदम पुसिलखिबनो आइबा खंगबा ngमद्रे अदुब लानाई कारबार तौबसिंग न हुइसिंग अदु साननबगी जोनब पुसलखिबा ओइगने हाइरे डॉग प्रोटेक्शन सोसाइटी मणिपुर की सोर्स मतुंग इनदी हुई थन्ना यावबा DI तता अदु माउके ILP गेट ड्यूटी दादुना लैबा पुलिस पर्सन सिंह चेक तौरब मतुंग द थादोरखिबने हाइरे मसीगी मतंग असेंग खंगनब मरी लेनब डिपार्टमेंट सिंह मियंग चंगबग लोइनना मसीद चेनरिब गाड़ी असी थीबद मतेंग पांगबियु हाइना DPS मणिपुर की जनरल सेक्रेटरी M अजोइना थादोरप सेरोलामना हाइरे मसिल मनाव पुलिस कस्टडी रिमांड लौख्रे था असिगी कुलुमदगी नुबिदांग पुंग 10 रोम तरकपद सिंगजमई पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा लिलोंग चाजिंग माइरेन खोंगी इंटर विलेज रोड IVR परिंगदा लैबा ओइनाम परमजित कौबा मियुई अमगे थोंकाल मयादा चाजिंग ममांग लेकाइदगी तोंजम प्रेम सही यांkai सुरबि बो सीबा याबा खुसु खुलाइसिंग पाइदुना फुरकि हाइबकी मतंग लौखटपा केस अमगा मरी लेनना लिलोंग चाजिंग माइरेन खोंगदगी मसिन मनाव अने पुलिस फारगा मखोइगी कस्टडी रिमांड लौख्रे ngasi singjamai police station thodok asigi matang lawkhatpa case FIR number 15/1/2021 under section 326/34 IPC ga mari lainana police custody remand prayer dauduna puthorakhiba masin manaw ani adude lilong charging mairen khongdagi arampam nabkanta Elias Kantogi masanupa Chanchit Kumar Elias abung sahi 38 amasong maipaksana Elias Devkanta sahi 36 surabani haire मखोई अनि थौदोक असिदे सोक्तुना एडवांस हॉस्पिटल लेकनरी आरिबा तोंजम प्रेम की मसानुपा अनिकेत सही कुन मरीना फाइल तौरखिबा रिपोर्ट जमफम ओइदन लोखटपा केस कमरी लेनना ngarang फगतखिबनी हाइरे लोइदना पुलिस की मैकेदगी थौदोक असिदे सेनबनी हाइबा मसिन मनाव अनिसिगी अपोकपा यावना मसानुपा अमबुसु फागदबो वालिबगी मथक्ता मखोइबो उहांग पौ चथनबगी दमक्ता मथंग थागी मंगा फौवत मिटरीने पुलिस कस्टडी इमान बिबिनाबा प्रेयर तौरखिबनी हाइरे पुलिस के प्रेयर असिदा कोनसु आबा पिरदुना मखोइ अनिबो पुलिस कस्टडी दा रिमांड तौखिबने ओक्रम हेनरी की मथक्ता इलेक्शन पिटिशन वांखै एसी की इलेक्शन मार्च 12 की ममांगदा पांगथोकदबना यामना अर्जेंसी लैरे हाइख्रे मणिपुर स्टेट असेंबली की कोमजा लिसिंग अनि तारागा दरेता पांगथोकिबा 13 सुबा जनरल इलेक्शन दा
Imphal East ki 15 Wangkai Assembly Constituency dagi Congress tigita karakib okram henari ki matakda file taruki election petition High Court of Manipur da satarakli while the petition asige respondent number 1 oiriba o henari ki meki liba additional advocate General Wangkai Asik election March kunmari 2021 gi mamang da pangthok kadoriba na matter asi yamna urgency leire aiba wafam High Court da submission tawkhre election petition asi pangthok kriba taramathoi suba state assembly election aduda o henari ke lamba tawna kiba BJP gi mirep yumkhaibam ira botna petitioner oiduna phal tawrkibane election petition asi gi number 2 of 2017 ne aduga petition asi respondency oina consulak libana haujik AC asi gi MLA oirambadagi resign tawraba matungna minister oiriba o henari amusu atopa meoi amane High Court of Manipur na election petition asi lokotuna masiki while Justice MP Murali Dharam ki bansta thengkhang naina satharakli bane aduga hojik oiriba election petition asi ki sapsaba tangka election petition asi ki petitioner su oiriba case asi ki prosecution witness PW Singh ki manungda PW number 1 oiriba Y Erabot ki examination pangthok khraba matungda bangonda satharakpa cross examination ki lemhoriba saruk sing loisana ba matam leptuna leiribane Saliba tha sigi kunithoi the case asigi petitioner amasong PW su oiriba Y Erabot ki cross examination chathaba haugrabane adom oinamak numittu da mapung phana losen bang ngabhaudabadagi warhauriba saruksing pangtuknar bagarang amuk hanmatam lepkhibane atopa paw amadada bus truck thengjinnabu ki thoktok da tara sire tara hena sokle Uttar Pradesh ki manung chanba Moradabad Agra highway ngasi ayuk lechen thapana maram oiraga mayek sekna ubangam dabadagi Mayuk na banakal dagi lakiba private bus amasung truck ama thomjanabagi thaudokta yamdrabada mioi tara sere aduga tara henbana asoka panangkre ain official singna phangdoragle ngasi ayuk thokiba thaudok aduki matangda Uttar Pradesh ke Chief Minister Yogi Adityanath awaba phangdokibaga loinana leihidrabagi imungman lupa lakh ani ki thengbang piragani aduga asokpa singi oina lupa lising yankai piragani haida lakthokre Nagalam maromda Trinamool Congress ki losingba maga BJP da yawgadore Namit khane ki mamangda haura da pangthokiba BJP gi rally da saruk yakiba leba kasiki Union Home Minister Amit Shah da West Bengal da langak pairba Trinamool Congress ki lusingba maga BJP da yawning bagi apamba phangtokraba matung makhoi maga ngasi BJP da join toraba yai haire Kolkata da Chayul amrum laiduna Union Home Minister Amit Shah na tongan ba mafam sing da rally sing pangthoke maduda Trinamool gi lusingba maga asina BJP da yawning bagi apamba phangtorkibane Kudak tu da makoi maga BJP da yahun naba kidamak honabada kudong sa da bakara laikrabasu makoi maga Union Home Minister na ngasi BJP da yahun gani aina pangdok lamke Amit Shah ngasi Delhi da thongkre mak Delhi da thongbagi pau phangbaga Trinamool gi lusingba maga adusu Delhi da baisen kre Delhi da laiba BJP ki head office da makoi maga ngasi taramna uklaba yai hiramasi ga mari lainana Trinamool Congress dagi pothakraba West Bengal ki hanagi Forest Minister Rajiv Banerjee na phangdokibada Amit Shah na mangoda telephone khudang da Delhi da lakna bakhangalakle Delhi da satna da bakidamakta akhanaba charter flight ama Home Minister Amit Shah na tharakle haire Lemau riba Trinamool gi lusing bamari adudi Balidigi MLA oi na karakiba Baisali Dalmia Uttar Paragi MLA Prabir Gihosal Haura gi Mayor Rathin Sagarpoti amasung hanagi MLA Ranagat Parthas Harati Chatterjee ne makhoi marisu asi nukthil pung mari ki flight amada Delhi da paisen khibane Hayeng nongmaijin namitta Haura gi Dombor zola da pangthok kadoriba mega rally asida Union Home Minister Amit Shah online gi khudang da sarbiya kadori BJP gi mega rally aduda Union Textile Minister Srimati Irani su sarbiya kadori aroiba da content sing asiga barwaiba pau khara asiba pau damjariba Manipur Local News YouTube channel amadi Facebook page asiragi yengbiru pokna papathaga jari channel asina tumda kanarabadi subscribe to video subscribe to video like and share to su kabi kanu puna bapu amakana thagajari